Жылдымдықта телеаппаратысы. Қызматыңыздарда Ерлан Далбатов. Buyurun olsun. Bolcalar. Son bir manayla duyusu başlayız. Oldu bir götürüp Süpermanayla bölünüp Tamadan büyük kısmata Nimanlar var dışarıda Koydu şanlı manayla Kısmatta olsun tamadan Oldu bir götürüp Süpermanayla bölünüp Elimde olsun çarşılık Elimde olsun bakçılık Koyuları koyun oğlanı Budaları büyük kullanı Ortada yerim dereni Koyularına daim geleni Çarşılık kalay parına Ulular yerlan damada Bulbul Torgoy ulaşlaşıp sayragan, Kırgız jeri bütkön benim saymadan, mana uşul deyişlerim mekendep, eri жатқан elibistен айланам. Аралаңыздар кадырлы угуттуу болгон кереметтүү Кыргыздын жалпы ала тоолусун мекендеп, мына ушундай бактылуу бир тойдо бакыт каалап келген кадырлуу улуттар, баарыңыздар бүгүнкү ай чырайлуу татынакай Кыргызымдын ыймандуу кызы Каныкейдин кыз узатуу тоюна кош келиңиздер демекчибиз. Рахмат. Кымбаттуу коноктору менен сымбаттуу коноктору, өрнөктүү коноктору менен өнөктүү коноктору, улуу коноктору менен сулуу коноктору, кадырлуу конок менен ардактуу коноктору, баарыңыздар мына ушундай күркүрөгөн күздүн кечинде Алла Таалам берген бактылуу бир кечте дагы бир керемет Кыргыздын тоюна баарыңыздар күбө болуп турасыздар. Анда эмесе мен айтар элем, гүлүп жылмайып турган инсан бул сулуу инсан дейт. Ал эми агырөкөгө жакшылыкка келип бир эки колун бийик көтөрүп, ресторанда чаргыдай той ээлеринин урматына кол чаап турган инсанды биз шаңдуу мейман дейбиз. Эсиңизге 5 секунд кол чаап коечу меймандар. Сонун бир маанайда. Бираз шаңдуураак кол чапсын болобу меймандар? Браво. Дагы бир жолу ала толуу замандаштар, адактуу айымдар, жана мырзалар, оор келсе орындыктан орун алып, баарыңыздар алаканды кызыл жабалы кыргыз айта деген күйөө баланы пайгамбар сыйлап бердик. Мына бүгүн ай чырайлуу Каныкей кызыңыздарга ашык болуп, колун сырап, атайын бул жакта турган, агрокөзүн босоосун аттап турган, баарыңыздар урматтап сыйлаган Кыргызымдын чыган Балбан Билик мырзасы алдыңыздарда хан күйөө бала, бек күйөө бала, Ырыс Мамат уулуңуздарды жоролору менен достору менен бул жака агрокөгө чакырууга уруксат этиңиздер. Sen birbiri Bışkanan delik Özümde bana çare gerek Kıyam çekine sonunda kanday can sizge par gerek Ay kanday can sizge par gerek Deve davasa Rayım ağabey sen şaşpay tur dep durup Begim ayır başlay degen Özümdü Kuyarmanlar kol çalap gele degen bu çakta. Özümü kömülümdü düzdep жүрüm Düşümdü Aklarım ay sindip süylem Önümden ayı jolukanda sizdep жүрüm Деп ырдабаса Райымалы Кыргызстандан заграница Казакстандан чегип кетип калат экен. Ağırmaydı жүрек, ağırmaydı Sensiz ötken günler bolmasa Меймандарым кол чапса, не болмок. Деп ырдабаса Бегимай кайра ырга даяр болуп атат экен. Бир күплет ырдайт экен, көрмандар ырда деп кол чабат экен. Кол чабат. Эжем просто кайсы ырдасам экен деп атат да. Кол чабалар. Emenin ıyık şetay tilibünü Apam üçün. Ezilip dilep gelen gününü El ulu bor degen Ümidim var El gidip aktaysın bu
güdümdü. Ercepi ayıktırıp ay güdümdü. Raymalı ırdaşpayla koyun Begim Ay menen de ketip kalayın da kalam aylası ketip Indiyadan ırdap berediken Begim Ay üçün. Gorogi naganogi dünya haydan banogi ha gorogi naganogi dünya haydan banogi dep Indiyaski ırnar utup kalıp kırgızsa başlaydı eken. Bittin körükün nuru menen ay, bittin körükü kur menen men süygün sulu ölmelüm ay, ben gülüm olsun nırı menen ejekemşi buyurdasa, meymanlara düşü koldu çappadım. Kolçalar. Bulbulum ay, bulukkan kurulum ay, bu geçtiğin günün basmay, buluttum nege mınçay, bulbulum ay. Baktı güleceğim benim ırdaşpayla koyun degen bolçumun. Irdaşpayla koyup meni uyandırıldınız. Sonunlarla beni jеңип alıp, Мол чач кургаткычы пейсиз үчүн болсун, болчағалар. Просто эжекемдин үнүн уккум келди, аябай сонун. Эгер эжем ырчы болгондо давно эл артисткасын алып коймок. Добро пожаловать, кош келиңиз, чоң рахмат. Рахмат. Эми уруксат берсеңиздер, тага деген ким болот, тага деген пир болот деп айтылат. Бул жака кадыр бардуу тойхананын төрүнөн эмес. Той иелери Турсунбай атамыз менен Айчүрүк апа келсин, жүрөгүнүн төрүнөн орналган кадыр бардуу тагалар жамааты, Каныгей кызыбыздын тай журту тагалары, Кайперди, Базарбай, Керимбай тагалар баш болгон, жалпы тагалар жамааты, Айчүрүк апа келсин туугандары баштаган жамаатты сахнаны көзөй сөз кезегине чакыралы. Ал эми тагалардын урматына жеки жок аталсын, Назатырынын коштоосу менен колдоосу менен чакыралы. Halatlarına gelirsen. Bir de çigit çölçürüp, bir de çigit tölmini kende çigitti, tövösünü götürüp ay tökörüp de beni gülüp, çöndüm getip koluna, çöleyi dürtü beli gülüp, çöndüm getip koluna, çöleyi dürtü beli gülüp, aska toğuna yarın, barıp çak bulup, bir atanın baldarı, altı tuğan bolsa gani, katlaşmasa çak bulup, kadır baktı tağalar, kadır baktı kaynalar, kadır baktı tağalar, hoş gelipsiz tağalar, kaycıkımın başlayan, kadır baktı tağalar. Rahmat бар болыңыз. Ал эми кудалардын атынан эми көрсө, бул жакта кудагайдын кудагайы турат. Мен айтарым, эми кыргыздын жөрөлгөсүн бир салт кайлатып коелу. Кадырлык кудагайна кудабыз, урматтуу кудалар, кызыңыздарды сурап, 3 жолу колдугубуз бар деп моментте бир колду куруп турабыз. Калтырасы дизелер анкен менен көдөн толук кубаныч дейт. Мына буюрса ол кызга жакшы бир телекарна үчүн кудалардын аксакалдатып, улуулатып биз сөздүн кезегин Жакып акебиз менен Нурулкан эжекебизге берип койгонго уруксат этиңиздер. Бүгүндүн борборун бул жака жандыралы, маанайды көтөрөлү. Бүгүн өзүбүздүн тоюбузда эмес айда өзүбүз кол чаппасак, Америка же Франциядан келген эл баласы кол чап бербейт. Бир аз ортолукта чыгайлы, урматтуу кесиптештер. Деңиздер. Буюрса туугандар, кадырыңыз менен мени абжем бий баштады. Көрөрмандар даяр, камера даяр, музыка даяр болсун. I'm OG, y'all new to the game. Beşler kalsın. Biyilegeni gitsaklı bana. Просто biyileler bile bana limanlar bilgisayar biyileler olmasın değil. Kırgızistan'da yenkile insan bolsun gerek. Enkleyin biyilege, bu sizden. Bu sizdesin. Hatta birleşsin bana. Limanlar kalsın desin. Rahmat. Yekinci paralandırıstaka çakıram. Уважаемые біздің құдалар, сіздер 50% бұрса акция бар. Хорошо, сұралар бойынша. Seize my queen, I show devotion. I'm a full-time hustler, posted
Meymanlar, kodalar qanday bileti Gülşah Abşer? Eğer men prezident bo'lib qolsam, bir kun ko'plik qilmoq. 30 minutning ichida prikazga qo'l qo'yib, Gülşah Abşerni madaniyat ministri qilib saylab qo'yaman. Anken madaniyatning ministri bo'lmay bo'lsa, ana nima bitta. Başlardan turamiz, men Nurqazondan boshlanib yuribman. Qaysi bo'lsa kerak? Shanshamaya. Kalenda darslarmi? Çok deganda chiqmasanizlar qo'lga tursa, men undan so'rayman. Tayyor bo'lsanizlar, kalenda jamoat deyishlar. Felt me like a Hellcat. Kimden gitsek çık, meymanlardan gitsek çık, azamatsız, öte sonu bilenizler, kanday bile işte. Bana kalız meymanlarda. Уважаемый молодежь, дайыңыз бар. Сұрағылар бойынша музыкасындағы өзгеше туғандар өте шаңғы, Зарбошинеміз тәскерісінше Андижан полкасы. Музыка кәтті. Жарапатты. Демек, бардық меймандарымыз бойынша өзгеше қолшақпан үшін расылық білдіреміз. Азырғы қолшақпаныздар екі пара қалсын, қалғанына жоқ ұзаталы. Ушыллара жеңуші дегендер қолшақпалы. Рахмат. Бұл паралыз жеңуші дегендер бар ма? Нұрғазығымның парасы жеңуші дегендер бар ма? Я, мына жігіттің бейгекіне жатырмын. Ұшыл пара жеңуші дегендер бар ма? Сіздер өткір ұқшысын ақ финалға. Жаштар парасы жеңуші финалға өтсін дегенде қолшан болсыздар. Барыңыздардың ойыннан четтеп қалышыңыздар менен поздравляем. Рахмат, тамаша. Мынау жігіттің билегені жақтымаға, Ушул мырзаны шақырады орталыққа. Анан бұл жақта бізден тани Шивата Андижан полкасы любойын тұтқан жігіттер шақырам. Эми суроолор боюнча финалдык бөлүктү бир басалы белгилеп өткөрүп коелу. Лизгинка, можно? Дайбызбы? Давайте орталыққа беріңіз. Финалдык бөлүк. Калмадыйла калачы. Birinci rauнд bitti. Қайықтан келсең, o'sha yoqqa сүйгөнүм алдына qayt. Молодец, Кирбек. Келчи брат. Тарасбы, Ненгем. Лизгинка. Сажинай. Экинчи раунд, финалдык бөлүк. Қошеметтериңиздер қайда? Қолжаулар қайда? Өтті, қайтамыз. Нұрғазыға шығасыз ба? Шығасыз ба? Онда мен естіп. Дайырсыз ба? Қана дайырсыз ба? 2 раунд бітті, дағы 3 раунд бар. Жеңген болсам, финал. Приз. Музыка! Екі өтең өтті. Бирок сүйінбеген азырынша ерте егіл екен. Мынау акам бар азыр, билегенін көресің бар. Дәрісім, ака азыр мен сізден өзіңіздің мұзынаңыз қойып берем. Жанағынлері аз ақырындатып қойсаңыз өзіне түшіп қалады. Ана, Нұрғазыға қайда кеттіңіз. Шешілуші, жиынтықтаушы раундты баштаймыз. Шынығы мырзалардың биі болсын, Вандам биі. Музыка! Balderşe kayda bağlar. Olsa bağlı, samandaşlar. Yeah!
Қалай, келесі жақсы билеп атса. Опа! Олжа бойлы, азыр қандай өскіресін. Опа, стоп! Жиынтықтаймыз. Жиынтықташқа тура келіп қалдыка. Орналыңыздар. Қайырда боласыз? Қарасу, азаматсыз. Орматты үймандар бұйырса конкурсты жиынтықтаймыз. Атайым меймандар үшін билеттерді қайғарылымны баштаймыз. Бізден өзгөчө меймандар үшін ең мықты билеттер болсын. Ежеке, мол билет үшін болсын, мол приз сіз үшін болсын аға. Анан секретін айтып қоян, это не китайский, дубайский, бір жылдық гарантиясы менен аялдар қармаса вообще іштебей. Өзіңіз дайыма ысып чай ішіп жүріңіз. Орын алып қойсаңыздар болады. Қараба. Әлеме туғандар бұл жақта өзгөчө бұл жігіт менен Гүлзат әжеңіз аябай сонун биледі. Бекім болса, сіз бұл жаққа өте болмайсыз ба? Мен бұл жігіттерді бұл жаққа шақырайын. Бекім болса. Тойлап атабы? Өзгөчө бізден жаштар үшін билік суналы. Жарай бе? Оралсаңыздар болады. Нұрғазына келіп қоңыздар. Мен өзгөчө билік тартылдайым. Сыйлы чоң меймандар үшін чоң билік суналы. Бірөз сізге орналсаңыздар болады. Бізде Нұрғазаға айтқан биліктер доставка менен жеткіріліп береді деген бұл сөзді. Чоң рахмат. Это финал. Можно, эми суроолор боюнча болгону болду эми. Өзү Турсунбай агам менен Айжүрек апаға мен көлтүрүнөн мындай маданияттуу кылып алып барат элем, ашылып кетти, мен капа болбоксам. Абей, Кудай сизге болду. Өзүңөр жегениңиз. Даярсызбы? Эми чындап кой эми. 5 секунд эле калды. Даярсыздарбы? Финал. Рок-н-ролду бериши суроолор боюнча. Кудайлар барсыздарбы? Бул жигитибиздин көрөрмандары. Давайте поддержка кайда? Музыка. Бүгүнкү ойносун чекүүчүлөрү. Бирөөсүнүн министрдин орун басары кылып шайлап коюшу керек экен. Эң сонун уруксат берсеңиз мен ушул билетти эчекеме сунайын. Кандай билети? Туура эле болду? Туура дегендер кол чаап коңуздар. Бар болуңуз. Ал эми мол приз менин атыма. Ал эми мол приз той ээлеринин атынан болсун. Чач кургатчы бек. Бар ормасаңыздар болот. Рахмат. Урматтуу меймандар, буюрса саналуу мүнөттөрдөн соң биз кайрылуу сөз кезеги беребиз. Азыр баарыңыздар орун алыңыздар, тамактаналы. Калабыздагы өзгөчө саманбап мыкты ыкмады бийлигин алдыңыздарда степ бай степ бичлеп болду. Yaşlılardan oturuyorlar.
Hoşça